Pi baka subjek pedek ka bangi ong ijaj beriu kadai ka subjek ka bejiliu baham ini keren ka bangat rai ban syukren tak collection kamlo ni hap anji keren yathir haba ong ijaj beriu nadu bedang kha imei pa hadu bangandayak kata kadai ke senam jogi ji jing ijaj beriu baki ki kam baki bapilale Henry wat sulap mit ban syukren taman ketik ia ta jing snau jong beriu Lebih ngau sisa apa pidau lidar ba e jadi beliau. Mentah kadai mentah dek kadai senem tidak long kumui meli. Kan i yang ki a kita ki contribution ki berpelale bangi ki pada ngin ong hok sisa ba umniu nong yalam mude ba e jadi beliau. Te kini hikari ke khobor ka basai shaga sarkar ka ba nagleng juga Voice of the People Party kamde ke bangi issue berngem ring in the lay ya ke kam but kumbang ila kut jumut bagani ke jingsa dengan abam pupor ke jinga kan yai peteng tak hadu bakal sarkar kan menjur ban penthma ya review ban review ban penthma ya reception policy kabalong ka tenrai junga jinge hagibde bat ka ki khon samla ki ji khamtam haka ki khon samla ki wat kam wat jam alor ka jingkut kam sagadon ke jingta ka bakrau daga jing pentrikam ke jing sarkari ke ni roster hakani ka bor ka pemeta ka klemtre ban penbe ya ka reception policy the truth the central leadership should know the truth mendai ban sudarap jot repair ki surat tang porwan ke central leadership ka tarong ka igidukan sir all those we cannot afford to tolerate this kind of hypocrisy yemla shu you are you can make the issue for a possibility to a continuity with the... Who are you to explain me how to do it? You think I don't know? Know your limits. We know. You just do your job. If you are instructed to arrest us, you arrest. If you are instructed to lathi charge us, you do that. Then you will see. Nah kan mau sak kapta mata kopor dang long chief minister Dr. Mukul sama kan dia minister bahwa nyelam ni kipai bak nak kapta ka isu jo ka tu ka bylaws hadin nang ta ka syukut tang kapta manu balif je ka bylaws manu bale ban IT segi diskosil begitu ki 6 dil ken hapok ka diskosil ar hajar katra hapok jelam jong ba hamlet doling ngatai ken mau Udewu Urban Affairs Minister ni warna aka kabinet katakan je kam zai ngas ngasuban ong ba ngasu kerpat ini pajak jom kasilong parliament disrupsi bikin long careful but ru bakin bisar benia ndai ban sungai thala yiki eke klaim da pensiong nongin habang keren je kata kamut yang ngaru unung keren bisar swa lau prestun keren ka badai na balai lau prestun u kerkom pensai jong ka dei ka badai na balai ndai ban ya tang nai tai jing sngo brio namar ba itu jing sngo kan mau ha nga ong pi ilong thik tang pum ko usal ka bat tang si tengpor kalajan ngamut ban ong bakersan be yangi ndai nga ong badai ban bisa yaki kebab yaki bakum kini ki jajing pesutu namar kala ban poi penban sya ka jing babe kela sya ka jing babe kela hadina